Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kuna idida kana makapunggulalan na sa idida maranos yung nasya kana idipray lang sa gimat idida na si lungno siran. Prinsesa pailani ka pili lang yang kuna ikulang mo na bang san yang kumyakam bala-bala na ay malala si gugunatan na sa na tiga ka na ilungon sila na gimat din na si prinsesa pailani sa wala di ka na imasar sa likong kusa ng ano ko pa kilang sa tulala ko. Sayo to pagunod sa dar o kalipatas so kanakan sonen ka so kumusukan ng tanora pula namin nilambi sa tila. Sakati sa bangan pamakin ga sa bangan dito nang sa studio. Sawasalam. Ako nalalak ko na din lumatikan kalailag sa di kau nakadawanya nanadamindek kung anganikah sope betali patak di kami ile kewai na bapu pekata de mamista bepengkila de nadamu kanak sa dulu inusakan matay di pain elani pinaudaw kastuban tunurung pulade papang tagay nanya kami kada na nau pailani dulawin sak susu lagu dewu akan sa na apyagi
Bangka mapamikir si besisa na di mata ulay sa sagilid ani inya nakandumana ya ini mana na belinting na pergi menentu nasib si dulu yusak na tao si sapain ini nada aku pagi nalang kapangade anak nada bandang ke apa sayang di ikuka ayunata mama kinun nasa dot lagu isai kadua idulung enustira matai dapai lani kau bangkasa anagung ada ranunak nukudi kami gina ya salan tanumuna nadi kap mana pengandung kakak na kakete aku di kami iya dulu inusiran ada inusipan ini nadi kadena pipi tiras tumaknam ngaran dina pangano ni utama malam bekau nasading kadenu nusuku kurang arang ni anak kaya pe mana benar ada kelis orang ambayung adulung enusirana dinarana uniran dekang ginawa isane nile Putre pailani ada ia matai nanung enus tiranu masna minilatam ia kesiguling diri nari kulalaku nadehi pagimene ibu dukan nami anugadi susu bisun laiku mukanakan samunanya nalang tunga sumi urang kadehi gitu
kunta aragaba di dulungan astira nasino sepailani yadegu atanang ide elam besat tiga kenalungan usira nasado salam rekas beri nasada